Još jedan takav komad. Ovo još pili, Kumovi, dođite ovdje naprijed da vas ljudi vide, nemojte se skrivati. Dajte kumovima svakome. Evo vidite kumovi. Vi ste tu da ovim ljudima u buduće pomognete u životu. A da bi vi dokazali da ćete zbilja njima pomoći u životu. Sad ćemo napraviti jedno malo takmičenje. Gledaj ovako. Ne. Dođite bliže. Ko prvi pojede, ali ti hraniš njega, ohrani tebe. Znači, ko prvi pojede, dobiva prvu nagradu. A nagrada već imamo dogovoreno tamo, spremljena. Ne moraš se okrenuti, ne vidiš je. Ima prva i druga nagrada. On ne smije šećer. Hoćeš ti mjesto njega ovdje. Lijepo ćete ovako se hraniti. Pošto kum ne smije jest slatko, mladožilja ga prista dobro zamijeniti. Dajte nešto za mladožilju. Ne, njemu u ruku, a vi se lijepo sad onda borite. Znači, ljudi, pratite, ko prvi pojede, taj dobiva prvu nagradu. Ti hraniš njega, ohranite. Jel možemo? 3, 4, sad! Ajmo, idemo! Ko će prije? Evo ga. Mladožilja, ajde, mladožilja. Ajde. Evo, kum i mlado navijaju i prate ko će biti prvi. Ajde. Samo gutaj, mladožilja, samo gutaj. Ajde. Pratite nju, on njega. Svako svoje kandidata da prati, idemo. Tako. Da vidimo. Aha. Kuma, tebi to bolje ide hranjenje, jel da? Pa naravno, žensko si. Ona njega lijepo hrani, a malo slabije, ona guta, ali ima veze. Ali još samo malo da idemo. Odi mladožilja, zovete kuma k sebi, odi, zovete kuma k sebi. Dobro, ajde, pošto je on pobjegao do ovog komada, ovo se prizna, ajde. Idemo još samo malo, ajde. Još malo i kuma je gotova, idemo. Ajde. Ajmo, mladožilja. Pa bori se, ipak je nagrada u pitanju. Kuma najde za šećer svoj. Svoj šećer uzde Evo ga, gotovo.